Ka Departemen Khasi jong ka skul ba Nehu, kalapun ku borom ya ka nong hikai skul ba ka bala hikai ya ka subjek Khasi ka kong Profesor Badab Linwar, namar ka jingyo kusnam Padma Shri Award now President jong kari India menha ka Republic Day. Ya kate ka jingpun ku borom kusnam Padma Shri Award, la peniai daw Dr. DRL Nongla ubade head ka Khasi Department ka Nehu, ha kate ka skul ba menha ka lai tarik ukulan kot R1000 R4R. Haka jingpun ku borom yai Profesor Badab Linwar, laidon lang ikong streamlet dekar, kinong hikai skul ba Nehu, bat ki kena puleh. Ka jingyo kusnam ka nohikai skul ba Nehu ka kong Profesor Badab Linwar, ka daya ki kam ki bajar-jar bagate ka nohikai kalatri ban kentiu ya ka tho katar Khasi, ringkat ka pule puthi, bat ki kam ki bomla ban mudur. Shushu ka kusnam na kabanta ikong Badab Linwar bay layo, ka daya ki kam ki bapher kum ki kam na kabanta ki imlang saalang, ki kam ki bay day bat ki payba, ki jingtho bat ka pule puthi ha ka baka kongwar ka dei hok ban yo ka dei bakum ka no hikai ka la hikai kumbalai phokhandai snem ha ka baka la long teng ka head department la laisin kanthi badru baki khana pule na ka ne ka tanan kila pas bha bat ki yo long doktor lang ba ka jingit bnia ya ka jing pule ha ka jingelam lanti jong i Profesor Badab Linwar. Ka Khasi Department Nehu ka lai ka borom ya kong Profesor Badab Linwar, kabalongru ka borom ya ka Nehu baro kawai ha ka baka department kapanlong ka jingai kublai kit bok kit rang yai. The way you know your department, Panita Ide, the Professor Badab Linwar, Singapore Fakti Bara. Terima kasih. Dia kom dari department ni, dah kaji semua komen ke bakrau, ilarai dan penong yang ketiga. Jingpen kumburam taga department ya yang Profesor Badab Linwar halor kini kenam kepada Sarkar India kelai kapur kebagian bentar kalong apa yang jom ketika kam covid kat kendai nak kata kadau ngim simlong ya keban penlong yang kejian ke bagai. Ni perkat bakat cubian tangi ke capacity jauh ketika classroom ke jongi ke classroom ke bakam ye. Tikumta nilewan nitang kinoi kai. Tiga berian sopa yang kiparan nongi kai paro miliadan agen ngapor. Nangta Nadoi Profesor Badab Linwar iba nakabenta jong ilang penong yang ketiga program. I Profesor Badab Linwar
hood ngalay thu kumpara mo kay hanga ilong kum katmen lomba ilahi kay hakan ka department lai puntai stem hado puntai stem ngalay thu lai pun reus nam kanti ko but kijing kendo jogi kumpara mo kay kijing slok jogi kamtam ka ba kanti ka department kalong ka ba nilai trash to hado kata haga jinge lam ka jom kamtam ko ka por habaki professor ki barim ki bala sengi tadi ke department nado professor H. Houston, professor B.L. Swear, professor I.M. Simon, but professor bedakin wan badon kapor hakabang yadon tang panamangi parakantai, but kalau don kecing small dia masih nrei habashupet kiwe bangga department kesini don tang parakantai kalau don kapor hakabang ki nohikai ki barim ki ramba ki nelet no rei mai kum ka nohikai ka ba lakham ramba nani baro makan mau ye professor kongmong MB Jerwaru idam dan satu kompor ni saya ni dia trei lang kat pula but akapor by professor bedak luar the long he had jong ka department the long he had after light term hagaba ilong include jong ka department jumi UE ya ka jing lam ka jong UE ya ka jing trei shitong ka jong kamtap uno ban pen kieu ya ka department suka ban itu people islam kiba hagasnam shija puntai spa propun rio ka sigasnam ka banga room mga ku inong ikai ka department jumi ka ajan do ni don tang rio what students nuri hadian again nila na yang buon nila yung hado ko kaya don kundi ako nga kan sa pangka jini day yung nga be professor bedakin nga kung mga OEP nila don lang tumki para ng tray mo o benta niya don lay jogi kamera nre habang niya tray na kabenta ka department niya say lagi jogi kijingtip but mai kung ka barang bado Dr. Badan Bayro ilang kata pinta ba ilong tanong kay ka ba nam jeli ulo kata ba hakaba yede tak na ho ilong principal mo ang Dr. Bayro nre ipo pader ba dia na gamta jong ki students kamtam ki scholars kamtam ba kin yo ya uso jong ki ubo bahari kin yo ya uso jong ka generation jong ki lengba ki jing ya lam ki jing hikai ki jong kinong hikai professor badan berwa ilong iwei na kita kinong hikai iba ai jing mo chibun na kamenta jong ki research scholars kamtam haga MPhil berka PhD level barkum u samla pulih balayo hikai nari nganet papiru ini kubur kunju ba galong kinong hikai professor wa idang dei kinong hikai iba शिक्षा का जिनका के जो इबात हमतम वेले इबात का तीन हसी वही का के जिन आईटी के जो के जिन लंदन के जो hakaba आई कट का बदल klem da tukai ida pensiluru yang ini sama pune bangi de ye ya bere bertin nam dapat aga jinga tenduk ke jonga batum ki para behikaila kabenda ka bangi khamyajan ha kata kalong house nam ahaja khlai hatsau ha ka ba mitre we ka project kata ka kate ka jong ka project kade ka People's Linguistic Survey of India ya ka ba lang mat ujian dewi ba i ba pen ya ka Meghalaya idi Profesor Esther Sim hapo ka jing pe jong i la kepa di Profesor Badablenwa di sini kade ka benda ti ngaso tu hai ka ke jan ke jongi ke jonga ba i ba ngaso tu ngai hai ke trai ke jongi nomor kali ka survey ke ni kamde ke bagi bisa nak sarkar sipi arwe mai dong buat kuslai ke ta bisa ke bagi insei nak la nomor kali ke trai nam ka dikti bagi don ka juk ka tu ba we pa kali ka survey ke ba aku beri bagi kiti ke ko hadin ka di survey ke bagi la nak kalian jongi nong sensia sarkar hari di nasional sorong sibul namda ketika kusna kepada Profesor Badablenwa yo nama ini ya kali nomor apa imdan kata kaji so imsim terai namda danam
itre idon kata kajing so shirham itre tak baile berketin ni ya pikiran nabi ai kajing hikai kumino hikai habaile berketin om ba kemo kir haran mo she teaches with passion tak baile berkalang kadang ke vision amde vision sing ya dengan department kasih bapak cukup awi pat academic department ko balong tu kidon ke vision kidon kajing anggur kajing perhat kajing ki kami akan lihat hangi kajing perhat kajing ki kalau baca sebaca nanya ban tei ya kaktir ya kajing ban wa na kendong dan curang kan mau kan popon ki non pulih ko wan ki cakap apa per kan kasih dia kiba yo ikut kiba ngimyo syu kiba na ai ji tho kiba ngimda syu kiba kiyo kila kan rasa department. Berarti ni kita ikut, kita sen juga kasih department, kita snow tu ada kalau tak nyoko ada gini gini tu, kita bagi lalu tu bagi bagi kaki lalu kita, yo apa sekali tu so apa play, yo apa pilih kita, bagi kita kami kita kerja trace tu macam. Kalau yo apa ni kata kerja, kalau yo apa train apa ki, bagi kita lagi yang kata kerja, anggur kerja ki, bagi kata kerja tinggal kalau lang segar. Pengaruh malah yo yang kata kerja so kia kerja so clear. Bahkan dia akan dari ke department, ke passion pun ke department, bagi ada kejengkai, bagi ada students kini doa dia bagi instill hakiru, bagi penerung agak jemput, kejemput hak agak donor kejengki, bahwa bagi one punya yang ada subject, ke delu kejengkit kini. Nama dia bagi bahkan rakyat pro. Syah kiwai pak ki bandang wan hadir joki. Tekum tak ayat ketaka jentrai kejonga, pada yaso di bagi para lelaki sampai. Kiki baru dijitrai bagai trai, oh, kita dijitrai bagai trai apa department, kita dijitrai bagai siapa aja department, bagai itu orang ada kiwi jangan pilih mo, malah dia banyak orang, linguistics department, anthropology department, ketiga F2, kiwi jaga, bagi kita di baru apa, ngalai juga represent rupiah kecil kasih, kirimsan repair, lalu siapa aja dari India. Ni aku aja dari dia. Kalau kayak bangas tu, sama hadu kata-kata nak betul macam dia. Halo apa yang professionally kita buat akam kejerai akam kejonga. Kalau apa dia kanu kejerai kedua, kalau apa dia kalau group social linguist, kalau apa dia kanu forum. Kemudian kedua, apa yo kalah bangan dia. Kemudian kau pergi bahagian siapa? Kalau ada pikiran kat tuan dia ke media, kat radio, kat radio players, so. Jadi ada tiga contoh kalau kayak ini popular apa, mana kesenjang, nggak sama English literature, MA English, mana aku buat berapa masuk kami apa, aku buat berapa masuk mana, dan kami buat kamu, lawan kami ni, ada kata di college lawan kami ni, orang kali simia, banding belum lagi kayak college, mereka kata kami simia mereka yang ini kijang kejongan. Nga klaim pun nak angka, ngalai nak ayat kata apa, ngalai ekspor universiti dari bang sedang yang kuliah linguistics. Dia ngalai MA linguistics ngalai ini. Mari orang belajar research, mengira belajar nung kerja kita mana MA ni pala kerja, terus ke fieldwork punya belajar kau kerja naga. Jadi kalau sudah angka, dari mari orang kerja research. Kepada hak kecemut kejokahi kalau orang lain ya kan sih. But kumtar lagi ada yang keempel kalau bahasa biru kalau hingga ini kebetulan bahwa asuhan katakan advertisement dia kan kasih department mana kata keluar dari linguistics department dari Indonesia Nagaland dari sisi Nagaland dapat ke kampus juga ibu terapun hidup kan juga di kadang ke kampus juga ibu orang Nagaland apa Mizoram. Dia hanya keluar dari department linguistics, mana subjek itu kan? Kerana cuma lagi, kamu suka mengenai solusi nasi jangan. Lagi dan tidak aru, nong yang aru bangan apa? Dan yang mereka hangi positif. Tinggal apa yang mereka puas sebagai advertise dan tentang dari kasih department. Tak kaya kita kerja itu juga. Haga interview kebanggaan show. Harta pulau vice chancellor Bidishaman. Head to the department kasih di Profesor Aris Lindo, Nosek juga di department.
Nanta pada di expert kiwa ka siya dan nama pembi na lebih cakap ban interview ini ya kasih sa kasi kila betul deki kasih deki beri mana bah kiwa ban interview nak bertanya juga post de ladap kata ka interview i profesor RS Lindo ayo kita di baru kuat itu yo vice chancellor baru tadi expert mereka ayana dari hari ini ayana Kindia pun nampak test yang jadi juga dari kandidat karena dia berterima apa jaga qualification gitu yo kini kandidat karena dia apa karena kasih dapat pun kan mana hikai apa kan kasih dalam kami yang kita kasih dia ila shika pun jadi pak ila pilih ben pabel jadi 88 bedai pak kita kasih tanpa tes langan yang bangkeren yang kita kasih. Kalau ingin pendengar waktu sungguhan itu kata-kata nama layu kalah, hakum kata keporu bangkeren yang nak jemput dia ke bangkeren iya bagi bagi besar baru dia kena tidak kita kasih dengan alasan siapa bangkeren dan kita kasih pada Jumaat kita lagi jemput jumpa. Dari lah dia kita sungguh hai jika selection committee labian yang labian itu nggak ada di juga ingin lagi kita tentang hadir kat komisi yang layu cerita di Bangka Universiti karena ternyata hapok dengan department kasih bagi pengajian yang dipus untuk election. Kita kalau ini popular deh kita nak dulu kita juga hapok kan department kasih. Di dalam hak antikai yang kapor selong sitek dari English sitek dari kasih. Di dalam kalau kena English literature background, langsung mungkin yang apa dikai yang kini kikos boleh juga English literature. Bad penjuru dengan linguistics Henry. Kita ini berada kata kapor Profesor RS Lindo, Profesor H. Houston, Profesor B.S. Ware, Ginoseng, Kimau Persil, Peseng yang dekat department kasih, Kilawang, Pidei, Batsyem, Kalakum Dukuno, Lade Lightly, Kitek, kasih, Papinikai, Malak semester. Tengok apa men? Lebih ada yang Nikai Malakat dibandingkan dengan Ghost English. Lebih ada dengan di penganikan yang di teks kasih kan kepala. Cukup tanda tu pas kami lahir dengan hak hikai. Kemudian kau ada mau hikai, ya kalau hikai entah ya biru student juga tak semester kalau kimai. Di orang yang akhirnya hikai yang kalau kimai bagi rumahnya yang berserap. Kuno hikai yang dengan teks. Tengah dia hikai kita. Bahkan langsung mention dia apa kata kalau initiation kayak itu kuno belum ya kan. Kuno sedang ya kan. Bahkan sedang ya cerita itu cuma aku kalau hikai.